Patala ufatu le pa ia mal mamalu ia telangona lava nei tula ia mavatu lava se tala fo i tusai male nei fa moe ia ona ole FAAMANATUINA ole TAUSAGA talo na fa vai mai fa la tonga FALE Samoa na ua finangalo le malo fa vai nei fa la tonga i se aunga e mafai ai ona mawani FALE mani apitanga o lima vai ia mafamalu sia ila ia o TAUSAGA talo na fa vai mai ia tato patipatia ia le tūlanga sa ia o mai le nei taimi ia matato vava ai na ia mati ai ia nei mātai au ia inga luenga le lei ua whaatinoina ia mai se lava le au ngā mo le lautele o le atulu ia o nei la sa uninga whaapitoa ia o le avea o le whaafetai le atua awai tā ua le vi inga ma le whaafetai le atua awa ale atina ina le li le FALE ia ngā lulu fua atina ia lona winga te tau lava ona whaamanatu i se lotu whaafetai ia peila o le nganga o le nei afiafi ia o le a whaatino ai foi ia le saunoanga au tū le li palemia o le li palemia ina ua tasi iwa o sa avea o ia ma taifono le komiti whaatonu taifono mua leo le komiti whaatonu o le FAALAPOTOPOTOGA o le FALE ia lai whaela na saunoanga au tū ia whaatasi ai la mani mea alofa ia mo i lātou o loo iai ia puko ngā tia i lalo lato vainga po apitanga leo mo tangata mātua i mapu i whangalele ia whaapea foi ia le apitanga o loo iai ia domestic violence victims po le Samoa victim support ia whaapea foi le Goshen Trust le apitanga o loo iai ia tangata le ato toa o lato mawhawhau ia peila o le unga le nā o le nei whaamoe yeah, we need to give back to the community ia wa iai lana i mea alofa lea pe o le saminga le o le TAUSAGA whainga lotu ia whapea foi lana i mea alofa ia mo na ia tātou charities ia manu ia tele le kirisi masi ma le TAUSAGA fauso i fua matua ia i le vai avea ma le lauti i le putea e pei o le whetalainga i le vai whanua o le vi motu o te matua mua i whaatulo awa ua pa ia sinave maulu moto o toa whape foi alo sina ma le foi FALE o sale valasi talainga le FALE tolu ma le vaina lepa whape foi tui sa mau o te tū ai le whangatia ma o seu le ngā ai le matoanga tulo na lava ua malu maunga le mea nei i loto atou tae au le ungalua awa ua tātou potopoto i futia fuetasi ona o le whaasopa ia le atua i lo hoto so i fua o te whaatalofa aloa i atua i la ua fionga i le alipa le mia e mai se lava la ua fionga le sui ake e pikopo Father Spat Silva ia o le pa ia le au whainga nuenga le atua na lātou whantua a fio foi minista o le kapeneta sui minista ala la tai foi le vaenga o whamasino whanua misuafa ia whapea foi le fio le taitaifono o le komiti whaatono o FAALAPOTOPOTOGA o FALE ma le komiti whaatono whaulunga o ofisa o le malo ia le pa ia la silasi o sao nei ngonga pa anga tātou FAALAPOTOPOTOGA ia whapea foi ia na ia tātou pa anga mamae pe ona au tuku i nei aso le Little Sisters of the Poor e mapu i whangalele whapea foi ia le Goshen Trust ia i la tau ia o lo wa ia le pahenga le tau whale tonu ma whawhau ia ma le S.H.C pe i la tau ia o lo wa ia pitanga ia
au tu ye le tatou waso wai wina lo wale tau ia au te whaafitai atu laga le tau tali fia mai o le mātou wala au ina ia FAAMANATUINA le tatou tolu sifu tausanga talu ona whaewae le tatou FAALAPOTOPOTOGA te wala au whaaloalo atu ai lau whionga le sui aki e piko pō whaala spāt seoga te ia le tatou sauninga whaafitai. Tato wa mata pe na masani ai le soafo le tama ma le alo ma le angang pa ia. Ia whaatasi le li ma utou. Tato pocho le nei mea tato te mamoli ai le vi inga ma le whaafitai ma le whaato e senga le li e ala le tato sauninga le nei aso. Ai tato wa ngai le tua, tato langi se sona vi inga e amata mea le tato sauninga halotu. I o tātou te talo. Le atua mamanae ua mātou potu le nei I tūlau le aso.
Mātou te anga i atu i atu ele nei sauninga whaafitai. Ao se whaamanatu foi o le tolu se fulu tausanga taluna au nei le atunu ma FAALAPOTOPOTOGA. Au mātou potopoto lai le nei i afiafi. Ai langona ale mātou whaatau waa le li e o no mātou tangatanga sala. E le tonu le tele o taimu. Mātou te tatalo ai mō lau whaamalolonga ma lau whaamangalonga mo i mātou. Ina ia sao mauli le mātou sauninga lotu. Mātou te tatalo i lo wanganga pai e pio na mali ai o polpese. Au ina mai lo wanganga e taitai ai mātou. A wale nei i tu lai le. Leo nang yatu yatu e. Mātou te tatalo mo lau whaamanuianga le li e. Ia i mātou o lo nu o potu le nei a fiafi. Whaamanuia o mātou taitai. Whaamanuia o mātou au nangai. Whaamanuia le nei FAALAPOTOPOTOGA. Ma le mafuanga o mātou whapene ai. Ia e mafuta iai mātou o le mātou tatalo lea e alatu ia Yesu Keriso lo mātou wali. Amen. Tātou whalongolongo e se upu mai le fionga pa ia le atua. E whaitaunga lea maua lea mai le tusi a luka mta o e fitu. Fua i upo e sifuru ma le iwa, se i ho le hu sifuru ma le tō. Ona wala awa tu lea e Ioane i ona so se tō alua. Wa awi nātu i la ua ia Yesu wa whapeane. Po oe e ale mani umai. Pe mātou te whaatari atu se tasi. Wo mai e tangata ia te ia, o whapea mai. Wa awi na mai ma ua Ioane le papatiso ia te oe, o whai mai. Po oe e ale mani umai. Pe mātou te whaatari atu se tasi. O lea lawa i tu aso, ua whaamano loa i ia tangata e tō tele sa iei mai. Ma mai tīnā, ma nganga leanga. O fōa ia tu fōi ina ia waai o e tā waso, e tō tele. Ona tali atu leo ia ia te ina ua o whape atu. Ina o atu ia o loa, ma whai loa atu ia Ioane o mea ua o ua waai iai. Ma whaalongo iai. Ua popula tā waso. O sāwa wali pipili. Ua whaamamaina le pela. Ua longo fo tutuli. Ua whaatutuina e na uti. Ua fola ina le tala le lei i e mātitipa. E manu ia fo i se le tau suai a te a. Ia manu ia tele le whaitau ina o ana whiunga pa ia. Ya, sila le tātou polo kalame lo iai li pese le tātou pese whaatasi iai tātou te whaaftaia le atua i lo nalofa. Yeah.
whaftai ai leo whai bese. Wa ia fia la unga le matango fia ma le mangai o siu fongo leo whai bese. Langina le vi ingo le tua mo I tatu le nei a fiafi. E pupu foi la se la unga bakele. O le whaitaunga o le so, o le evangalia luka, o le evangalia mo le aso le nei. Mai tawi nai wa tutuli e Ioane le baptiso I ona so o e fesiringia Yesu po o I o le Mesia. E taunu watu la so o Ioane, a o lai whaile ngā luenga whao la leli, wha pupula tau aso, wha malolo I e mamai. Umalo lea whai atu iai Yesu I le au so o Ioane. Ino wa fesiringia ia po o ai ia. Are you the Messiah? Are you the one who is to come? Ai whai whetala iai Yesu o e tau ia Ioane me ia o tau silsila iai. O popula tau aso. O malolo tangata mai. O filfilia whai taunga le mo I tātou o nei e tala whiunga mo le au nanga a le FAALAPOTOPOTOGA o le FALE Samoa. Samoa Housing Corporation. This is your mission. Whailonga le so le tolsfulu tausanga talu na whawae I le nei FAALAPOTOPOTOGA e fsoswani tangata matitiwa. Tolsfulu whaftai le tō whana e mafuai le nei au nanga le lei. Awa le tātou tofi lea mo le tangata kirisiano. Tātou te sila le tangata vai. Tāua I o au nanga nei awa e o tātou iloa e le tutusa tangata uma. E iai le au vai e iai le au malolosi. E iai le au televavave e iai le au telengiese. O la ofesilia le masania no ofesilia ia au ia tea. O te loa le taitainga ale matai e taitai le sao. E taitai o lona ainga. Ia, po li sili fu e taitai I le nu. E mawhai fu in tātou a vei le malo. O le fesili le tau te loa ai, o le leile au nanga le malo. Pe a tātou vava ai, o I loe la tau tāo fiofi le tangata televabe. Se I whata le tali le tangata kelingese. Tātou vava ai, I le malo, I le fuafuanga o menei, e awane I tu ua le tangata televave mua e te aile tenese, wa e te le lo le valea. Tātou vai a lo leo le mea, wa whanau malita le pe fale, o le tangata wa le ango ai se mea wawa, whaingatāle mativa. O le mea le tāua I fwoi le au nanga le nei, tātou vai le lei, I mea tāua ia. Ia awane I mamao le gap lea, a ia tau mawhai I tutono le ainga, a wai e le whanau, malolosi e le whanau vai. E a ka koiloa la, tu le vale a wange I kala kele I tua. Ia na tātou ilola I o lai o la lelea. Tātou ilofo le taimio Yesu. O le kaimio Yesu, le sila ia ile atu, ia Yesu I tangata ia ale au makikiwa. Ele I mawhaina fofo lea whawhi tau. O ia fo I lava na sauno mai. You will always have the poor with you. Ai I loe le au nanga, kerisiano, e o I tala I atu le tala lei whainu umamo uso. E o tangata I te tauna tātou wana ai. O le kofi le o le kerisiano. O lana tō whālea, ma la whātonunga le ale atua, po Yesu, e ala mai I lana tū la whono, ma lana misiona le au mai ai tātou, e iai lana misiona le ale housing cooperation, that you reach out to the poor, those who are underprivileged, o lātou ia te tauna whaamua iai, o le mea fwoi le matangofi ele nei au nangau, wa nga iai se au nanga le malo, e whaftai o tolsfu tausanga, e leo whailonga le so,
So today is really a rededication of your mission. Toi tātou whaaftai le tua ma toi mamoli ai le nganga whaaftai o no ngā luenga le lei ua whaatino. Ao sa taimi le lei fo le nei sauninga o nei tāpena i tātou mo le tātou alo atu Kirismas. Whaamamalu ai le fio mai o le Masia. Ao nei mea umalawa pe a tātou tutu le loloto. O le tātou tāpenanga mo le toi a fio mai o le li. For his second coming. That when he comes, that we are on our missions. O le whaamaai pe le whaatutua, tātou te ola whapenei, ina ia fio mai le li e lai maua tātou lai matala. O lai maua tātou o lai ola i le mission lea. O le aunga leo sauni ngā lotu lea sa. O le auna leo sauni ngā lotu uma. Tātou te whai sauni ngā le li. E whaamanatu ai ma tātou wola ai ia te ia. Ina ia whaatupula ia i pēle whaatuatua tangata. So that when the Lord comes, he will find us alert. He will find us watching in faith. He will find that we are keeping his mission. That is to reach out for the underprivileged, for the poor, for the sick. Ia walawa le launga mo i tātou, ai whaaftai la wele. I le walau lia ua, walau i lia i pake le e o ke kaika ia le tātou sauninga le so. Ia masalo lesi o pese ea lea, ia koe silsila angel kako pese le wha o mali tātou sauninga lotu.
whao mai leo le tātou mawhitanga le ala te talo, ia tātou te talo. Le atua le whamanuia lo nuu poto mai le nei aso, whamanuia o mātou teitai. Whamanuia le nei au nanga o tōles fulu tausanga, whamanuia i ona teitai mai nātou lo whaangalua ina le nei au nanga le lei. Whamanuia Samoa, whamanuia le mātou tāpenanga mo le Kirismas, o le mātou te talo lea e alatu ia Yesu Kiriso lo mātou wali. Amen. Tele whamalo pa tele, tu sai marwanga pa ia ma taulanga molia. Sa te tai ale soa o ale atua malona whenangalo, alo fale atua tulu ilo so i fua, ia malona malosi. Ia wani angalo le la fuma moi e so i fua file uma whaala whani le atulu, se wala au whaala alo atu. Ia wa fionga le li pare mia, mo lau sauna ama tu whaftai. Alo, ia ua maulunga le veinga le tua le nei aso ua FAAMANATUINA le tolsfulu tausanga o le unanga a le FAALAPOTOPOTOGA le nei o FALE o Samoa mo le tunu. Tātou te patpati ai le alofa o le tua ono ngā luenga ma matatia wa ausia ma mati ai le tautua mo nei matai ao. O le memoni tau o le nei fuafuanga. Il va ai mamau le tātou malo le FAATUINA o le FAALAPOTOPOTOGA le nei o FALE o Samoa. E le tausanga ia whiwsalau vasfulu. O le manulau si tia le soifua manuia. Tātou tangata ia le whaleleia atili o mauta mapitanga. Ia ananga tāma mama. Whātino i nai no ngā tupe la iti in tuunga tāl whengai. Nā FAATUINA le FAALAPOTOPOTOGA le o FALE la whiwsalau vasfulu. Tau i ma le whaleleia o apitanga o le atunu un whalengaina i le wha ofa mwalelia. 10 miliona tāla le se lenin whawai ai e le tātou malo. Heo mai le tausanga i luafi ma le lua sfulu a whanau mai ai le tupe whawai 10 miliona tāla sa whai o le pāleni o ngā tupe tusa ma le 15 miliona tāla. E le whaafe o ngā tupe o mai i whaiunga Novemba. Luafe lua sfulu lona wenga mai le sfulu ono mai le sfulu miliona tala na matai. Lea ua o ele 15 miliona tala le whai o le seleni mo mai le whaafe o i latou nono noai ele nei sosani. O me le tausanga i luafi ma le lema na umia ai le ofisa autu whatau motu i le no whango i e nei lo ngā tonu le taulanga o pia whatau le lema le awhianga o fie. E i lantou e maumia le sosani le nei. Luafi ma le whetun FAATUINA le ofisa i sale lolonga savai. Whawhaingo fiai le nei tautua mo le tātou motutele i salawhai. E le tausanga luafe sulua sa tele le fsosani no ngā tupe sili atu 1 miliona tāla. Whale le mauta malao le atunu. Whale ngai nei lolonga matangi ma losi mai le whao e veni. Iu lai luafe sulua tolu na manatuel kapeneta e tuina fo iai ma whale nofo. Rental housing e fitsulma le lua al tātou malo. E whangaio il FAALAPOTOPOTOGA le neo FALE. E se i tūlanga whapisinisi ma to e whapopu mai e maisi FALE te tele. E nei whaingo file lei i a whafoile le iei nei a seta tau al tātou malo.
o le value ia fale tol miliona ta la a le fatino ina fa mo le te le tanga tol malo no foi ai le tongia ya pe to foi no tongia la to rent nei le to em fai to pusi me fa pena il time le wa mai on fale le ia fale nofo ma wa se tulanga maulunga le tau ato e limites ma le 5 miliona le value ato no fo yo mane fale ma wa ina mai ai sa fa yo no se la wa feta la el tausanga tau le ia se tu pe po oni rental in arrears on fa pisinisi on fa foele fa ngai no fale na le tongia fa mal tu di se lo ave sul valu sa fa pa ngai male habitat for humanity in New Zealand male adra ma foi na tuai no nga tupe mo e vai te ma ainga lo no inga fatino i lato nei ia no nga tupe ia inga mama tu solo na fa i mal fa miliona ta la mo ainga to lim salau il va mai le covid suluiva mal so swani pa anga po clients le fa la tonga fa le 2 miliona ta la lo na fa of so swani a wala to lui mama fa pe fo fa pa fala to tongi no nga tupe ai la to moni nai masina la to e mo mir so swani los full miliona tala no nga tupe to liei no moli se lau ile afitangata tal sanga to sanga tas o se onanga mo mietele fa le fale nofo ma le fatawina fa no o mia sa loto mo le fausio apitanga o le malu tatu watunu na to ilo tu la fon fa vai la fi se la vesfulu le lua fesfulu ina ia fa lau tele fa le atili la nanga ala tala o nisio av no tal fengai mo le lau tele o tatu tangata wa to ilo mo to fa tu langa le fo il tu la fon o tu ele tausanga nei ina ia fiai fa le nofo fa le o rent leisim ta fa yo fa popol ta tu fa la tonga telephone fa longa po ni awards mai fa la tonga fa una tupe o asia mal pacifica fa pe fo il pisa sia Samoa na tu ina mai il fa la tonga fa le no la na tua mo le tunu telem tati au si tiai le unanga fa la tonga fa le ai mesel to tele malu tatu tunu o manuia msitiai le tamainga lo tele perni si fuanga taua wale atina e o le nei tau tua mo nei mataiao ia le love se feiva asa mal mau peta o lo fasil pele o nanga ina ia fai ma fatu e fua mai pulenga le lei male amitonu good governance principles of accountability and transparency il fatino ino tua mo le flenga fa te formal committee fatonu pulenga mala fenga luenga lo lautu tua puno no wa fa te fo il telo pa anga fa la tonga tanga surfa mo nei tu nga so swani le au foi talo lo no manu wa se manu Samoa mo atao ia le la una tu sia na fatau le tau nei tu la fiafia le o la fim slow was full fata le ia le offer man tu la offer na nangi la sumo mo februari al fa un la fim slow was full masino november na o fatu nai le la fotelia le tu la fono nei a o ministal tupe mo le fatuino fa la tonga ina o uma na fairi un al cabinet o le tau le tu la fono nei ona ye ona avenga tinga na tu la me yai o uma no fatuino le lafo ele feitonga moa o tu la fono ona solo le yo mea i tono il palmene
ona solo le male faitonga fa lua sola pule ai tu la fono al mot te mila le o te fa matala nai ma fu anga fa mo mai se to te lo tatu tangata pena le lua feta la e mo mia pena to lua fe lima fe nai se le ni lai fa pena e te fiu e talu fal tu pele talia alen fa tu ai le so sani ne al tatu malo le la o so la pule e tu ai lo le si fa pule e ma la vale tono il parlamento ma tu ai el tu la fono nei o se tu la fono tal pelo wale afi slow fu alam tanga la fi fu tasi afi slow tasi ole venga palota alla manatuia o mol campaign ja tafia tul fon te like tu lai mai da lo le pelo le fa mo le nei o tu wat fi lunga tu la fono tu mau tu mai lo lunga o tu wat fi fa tol ai so lo palmia ale so la al palmia ole no fui lalo na leita lo fai pule tu lai me lo ule nga mai chawa nga il palmia ma u pule nga u ma wa nga il palmia ya fa tu ai lo mato ma le lafo fa lo inga ya lo e mai fa mo mo nga sa on tu inga ia tu le il fasul valu tu la ya lo sa ili mai ya o mal fasul valu tu la ul fala tu le mauta fa tu Tesema was se an tu inga fa tu ai lo ma le lafo fa lo ina fa mal palota fa te ai lo mal mauta e fai ali si palo ko la ke e ala no ta we tu ia ona ye avenga tu le mai tono il moto il fatto ino fa la portonga le nei sa auto fa fonfonga tu nafi e le sola puleina tu la fono fa vai ona tu le mai le fo io ni banatu le processo il palmeni per la wala e fai e fa tu le la forma il fetonga moa io ina lo le la folna watalia il mauta se lo il la folna lua o le la fo mo il fetonga fa lua o ila e tu lai uma e lo ia fai pulo il mauta fa ario la tu taufi ai fai ua ia ta u le tali o te tali na uma e fsili a uma lo ona pasio lo le la fol fetonga fa lua se lo o il committee al committee la al parlamento la tu te sto swalo puleina a omolon swalo pule foi mai lo ton a le ai ni te unga e na sawa pas le to fa long long ti ai o sa foi pu mo ai la to te lia sa no mai yo e le to fa long long te pe yo e te miuma a le ai la se te unga ye le ya foi me se to lau ai lo se te unga melana e lo ngo le awili ili kanga sa o al ke unga kile ko ya ga se sia mea na te unga e te sili ya a tali tu lo uma fa solo pasilo mal tu la forno fai tau lo fai tau fa tolu uma lo ala la sa to fa fon a tu nasi o le o fo email tu la forno o la awili ili na ta upu e anga iai ia se fasile te mana fi mamla mai ai e ke le ko la unha fala o te lu mal taimi le lana
tu puel vive si nafi ona la foi tam foi me foi le si tu e fai pensao si la tu ton feti wa kongol palmenge o ron kalongo me fa penge ia tam fai ale si va nga fai la konfika sao e la na le ta tu la so e nafi anga sa mai lau lam tau pu I po fel tu la fono le tem na o tala no yai ia le piano ya le si e male le fontanga le ko kuluma la na le ona piso mato le fa penama tu talo a tu ale si o sao si on bata po sao a tu ule sao le wingo la fam talanga na mai loa pasi tu la fono nei ili to ya manisi to e fale velave ia fa nga yo ilo mal tu la fono la na le ta mai I o ule te fono mo ia la no so nei e fai la un kai mi moe nge te lo tu el fale mo lo ia la le moe le wo so io te lo tuai mi fam talatu le am tanga le nei tu la fono ia ma wai fo I malau to lo to ne fia ma ia mo to ia mai pa ke le mo sto kis masifia ma to sa fo ma ia so fo me ia e ia manatu le o malanga I le ngalu le tautua la unanga ale FAALAPOTOPOTOGA e pei o fa moe na fa tu na ia le malo ai mesenga luenga te tele sa fa tinei no ton o le torch full TAUSAGA o la tautua malana awa unanga mo le mamalo le tinu e moli atoina nga fa tai tele le committee fa foi male FAALAPOTOPOTOGA fa pe foi pa anga uma ale FAALAPOTOPOTOGA e la o fionga le tai o le tinu ai mesel vainga fa file HRPP ono se to fa ngai na musi ai le fainga malu e fa tu ina le FAALAPOTOPOTOGA o fale o Samoa o le upumoni wa tele le sauta ua male fsosani ale malu wa tau awala atu i le FAALAPOTOPOTOGA e mawaya vanoti tusa mo I latou e le tangolima ma vai le tamau ainga e fa le yei maota malawa ai meisel fa tawina fanua umia sa loto ia pia fa taile moe mana tunatu fa taile to fa lofa fa taile sila mamau in esui ai avono tusa mole manuia la utele o tangata no umo Samoa o tele ai nga usitia le tulanga o seifua maloloina lele ona o le fato fala inga alofa ale malu na fatu ina ile nei FAALAPOTOPOTOGA o le foi o tu ina mai fale no fo al malo I laro le vainga o le FAALAPOTOPOTOGA ona o le nau tainga ale malo ina ia sitia le tulanga o soifua maloloina lei mo le mamalo le atinu o loo sufa I atu mo ni apitanga I fale nofo ale malo faaftai mo le faatotuanga o tu ina mai I le komiti faafoi ma le pulenga o le FAALAPOTOPOTOGA le matou tala ia faafualoa I le atualo soifua manuia auā le taʻitaʻina o le atinu ia foai pea le bauatele ma faosafia pea le moe aluaga auā le faatinoina o atinā I lelei mo le manuia lautele o Samoa ma ana paaga alofagia foi le aiga kapineta ma faipule o le palemene faaululuga ma tagaluega o le malo faamasino o le faamasinoga ua ma paaga faapea Samoa o potopoto ia maua se krisimasi fiafia ma se tausaga fou manuia soifua ma ia manuia Haftaitele lau whiama taitaifono le komiti whaatonu te anei lava whaamoemoe. Ea, te tauana I se mea e taualunga ai, pe I se mea e sami e ia le tātou tolu sifu tausanga.
Ia te wala au whaarolo atu ila wa whiunga lele minista, se e whiu mai, te wa aona ia tātou whailonga whakutua. Mona ia tātou mea lofa, mona ia tātou paanga, whaamui mole lava la wa whiunga minista. Ia o le whiunga lele pāle mea, pe ona tau whaafonga atu iai. O le taita I fono mua lava lea le FAALAPOTOPOTOGA o FALE o Samoa. I le tasiiva iwa o I le tausaga I lua afe lona uiga sefulu tausaga o taitaʻiga lelei la le ua o mai nei a o lelei ia laua fioga le palemia mai se patipatitei. Shelters for those in need. Olela. Vala au whaaloalo tuai. Ia Sister Lucy and also Sister Elena. Sister Elena of the Little Sisters of the Poor. Ko mapu whamalele. Olo ina ia tātou mea lofa o mātou whiwhilia la ia shelters ia. Ia whapea foi ia le vaenga le shelter ia tātou victims o le Samoa Victim Support ia whapea foi ia le Goshen Trust ia le vaenga le lātou te FAAMANATUINA ia ma o loo iai e tangata ia le o ato tola tō mawhawhau ia ui lea ia mala au whalalo atu Sister Helena se fia mai whapea foi Sister Lucy you can both come up to receive ia le mea lofa tātou FAALAPOTOPOTOGA whale ia e li mawhetala so soanu i tātou maku whanalele ia o lofa. Would you like to say something, Sister Lucy? Elena, Sister Elena, would you like to say something? Okay. Ia e muli atu whakataiteni lawa e te tai pui mani anganga o ni anatu atu I mātou ngā rema whakatai atu I te maole atu nuu ia maru au whia nei tu sai fo I mani te anu whataua ani au singwa au ina mai mon mātou no whanga whamanuia tele le tua tu sai mani nei sele ni pa ia ai muli atu ai fo I mātou anganga fia whamania ngā le tua mo Krismasi ia atu atu mātou sama ho fia Nala watu ia tawhatoa Sam Fruen, o Office Manager o Samoa Victim Support, se fio mai, e tawa au ia le lima awhetala mo le Samoa Victim Support. Ule au e pefia whai sautana. Ia, tēnā i noa. Ia manatua la ngā tāpia. Ia whakamba. Kento mui pui o ni FAALAPOTOPOTOGA. Mune tuela ngā mawhaftai le FAALAPOTOPOTOGA o Fale Samoa. O whio ma te klipono mo kumatotonga. Kulenga ma la whinawema. Ia kumandei. Te alofa tā ua o tō tau au ina. Ia wāwhoi manu whai ni FAALAPOTOPOTOGA. Manatu e lo sting mo mol nei wa fei mātou si me rongo me nei FAALAPOTOPOTOGA. E maua amatu whai longa natu tu sa uma. Ia ai talo le atu. E mau penta tu pestene wha o i pēr nei mawhidanga ma tu whai pēr nei me rofa tu sa uma. Sai, wala watu ia Naomi Eshragi Goshen, o le CEO o le Goshen Trust, o I lātou le vaia ia vaenga lele o ato toa le ia ma whauwhau. E fia whaisau pa mtala. Ia, moi, sui o le whakakoe Tesema, watuai se whakatai, mea mea I o matua.
Whakatau minista. E le umale nganga fia ma le nganga whawhitai. I le awhio mai o lo utupa ia ma le mamalu I tupu mai. E au whainga ruenga pa ia le atua. E ma le au fia o mau o lunga I lava ma mamalu le sauninga whamanatu o tōs tausanga I lo utua fio mai. A ta ape le whamusina. Ia tala a au I langi e mama. Whamanuia le atua, manuia te leo ki wisi masima I tausanga fōu. A ele I whai ua e pātele ia le tātou sauninga. Ia whamulmule a tātou o whai pesi. Fia whalomo, o le I le asasa o ele somo. Ia o le sui le a tātou FAALAPOTOPOTOGA sa le tauwanga fo I lele. O le a fo I o le Star Search. Ia o le tamale o Francis. Ia le na ngalo ana upu. Ia electo e ngalo le bol nei. Ia whamulmule tātou o whai pesi o tātou tau mawhitanga. Ia o le atuwha atu e mana ia la mar whafsanga e mato ina bolo utua. Ia na whai e leo tau mawhitanga. Ia aile I manu loi le fiafi. Ia tātou o whai pesi se tō meis tātou pesi. Ia o le whai ua I leo tātou sauninga se tālo whaftai. Dawn is slowly breaking. Our friends have all gone home. You and I are waiting for Santa Claus to come. There's a present by the tree, stockings on the wall. Knowing you're in love with me is the greatest gift of all. The fire is slowly fading, chilling
Tātou whai ui le mawaenga Simeona. Vai o na matai i le whaola le larulangi na whapeaia na upu. Le li e tu uloa o te alu. Awa vai o matai le whaola tanga o le larulangi. Ao tātou tāpena i le kirisimasi o malia le talinga i le whaalongo i le nei i le ngata o lana upu. Ao si ufafonga o lona nu. O malia talinga i whaalongo i saunoanga o le nei asu. Malia mate ai. Ngā o le loto malia tātou te mamoli e le whaaftai le atua. Ia whaatasi le li i mautou. Whaamanuia mai le atua ia tu tau e ona le mana uma. E le suafo le tamaa ma le alo ma le anganga pa ia. Amen. Ia mai sepaki a vele li.